Mwaramutse tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 muri kano karere k'ibiyaga bigari. Reka tuvuge ngo none yigaga hijanja ku rwego rudasanzwe. Wazalendo abasirikari bishyize hamwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo barengere igihugu cyabo, bakomeje urugamba rukomeye muri Kivu y'Amajyaruguru, Runyansenge n'utundi duce dutandukanye. Abasirikari batwinjiyemo bavuga ko bagiye kurinda umutekano w'abasivili ndetse no kwigarurira icyo twakita nk'inkambi zasizwe na M23. Niba n'ahandi ngo ari bisigisigi bya M23, gahunda no kubavanamo imbimbiko tiktak pickpack ngo duce twose bagomba kuturindira umutekano. Izo biyemeje nawe ugomba kubasubiza inyuma, bazi ko bazabigeraho. Izo ndabikubwira. Muri Kivu y'Amajyepfo habaye indi mirwano hafi ya Bukavu, humvikanye kurasana gukomeye Lwilo, Katana ndetse n'ibindi bice byo muri Kalehe. Intambara yavugije ubuhuha ku rwego rudasanzwe, benshi ubwoba burabataha bati sinone iri ishyano rituze ni ishyano nyabakimwuka byaramwe. Ndakubwira uko byagenze muri ibi byerekezo bya Kivu y'Amajyepfo hagati ya M23, Repubulika ya Kongo FARDC n'abarwanya Wazalendo mwihangana ritoroshye ndetse n'intambara ikomeye izo barimo kurwana ndetse n'impamvu bakomeje kurwana muri ako karere. Nuraza kubitangwa byose bimenyera ahangaha uko zakabaye, nta na kimwe dushyize ku ruhande. Hanyuma watanze amakuru y'ibanga yose kuri Joseph Kabila Kabange ngafatirwa na Leta Zunze za Amerika amadolari yamusutswe cyangwa se yamuhawe, bamuhaye na amadolari menshi. Burya ngo amakuru ya Joseph Kabila Kabange kugira aboneke byari bigoranye, ariko ari umuntu wabugufi bwe oza mutata umunsi ku wundi saa ku yindi wahereje amakuru y'imvaho Leta Zunze za Amerika bakayahira bavuga bati kombo uyu n'umugambanyi wa FARDC wa Leta ya Kongo, tumukubita wakajwiga tumufatira ibintu bikomeye. Ndabikubwira abana bagabo bakora ubutasi we ku rwego rudasanzwe. Hanyuma ku rundi ruhande Perezida Paul Kagame arasura Tanzania none n'uruzinduko rwitezwemo byinshi. Uruzinduko rwatangiye kuvugisha benshi kuva ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu ubwo amakuru y'uru ruzinduko yamenyekanaga. Bihatse iki mu ngabo za UPDF zikurwana ku butaka bwa Kongo bakwita ADF, hanyuma TPDF nanone ku butaka bwa Kongo bakaba baravuze ko bagiye gufatanya na Repubulika ya Kongo. Harantu zabihuriye, hari conjunction, hari umuhuro wa Perezida Kagame na Samia Suluhu Hassan. Hari icyo babugiye kuvuga kuri iyi ntambara yo muri Kongo. Bamwe ari ibintu batangiye kuvuga akaribazwa kwerekwe nicyo kijyanye Perezida Paul Kagame muri Tanzania abari magatego. Byose kanze mbikubwira ko zakabaye kamwe ku kandi muzatangajwe byose nta kimwe ishize inyuma. Jewe ndumungu wa Kamanzi, wewe uri wande ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Nizo amakuru akomeje gutangazwa tuyahereye hanga kuri Wazalendo. Wazalendo muri Kivu y'Amajyaruguru barahize bavuga ko bizange bikunda uduce twose bagomba kutujagajaga kutujyamo bakaturindira umutekano, nta kintu na kimwe bitayeho. Nyuma y'uko 23 ivuye mu ntara ya muri Teritwari ya Rubero bagenda basubira inyuma, M23 gasiga izo localité zigite zigerwamo na Wazalendo na FARDC. Abazalendo basa n'abatangiye kubyina insinzi cyangwa se ikiyama bavuga ko M23 yatangiye gutsindwa, urugamba rwatangiye kuyinanira. Ibyo yari yariyemeje ngo izafata ibice byose ibigumemo biri kugaragara neza ko bitazakunda kinguni zose zazivamo. Mu gihe FARDC kwandi rwa binyuze muri Kakule Valeste ndetse n'abandi basikare bakuru bemeza yuko isaha yo gucyurwa kwa M23 igeze, isaha yo kurekura uduce twose twa M23 igeze. Bamwe bagiye gusubizwa mu gisirikare cyangwa bagiye gusubizwa mu buzima busanzwe, abandi ngo gasubira iwabo. Reka ntabwo bemera kandi n'abakongomani. Ubu ngubu rero inguni nyinshi barimo kwishimira cyane cyane ko ibyo bagezeho cyangwa se ibyo barimo kugeraho ari ingenzi cyane kuri ubu ngubu. Barimo gutangaza cyane ko n'izindi nguni bagomba kujya kuzirindira umutekano mu buryo bw'imbaraga. Kuva Lubero, Kipese, Runyansenge n'izindi localité, Abazalendo bagenda mu matsinda bari kuri cyitwa patrouille cyangwa se kuhagenzura
kugira ngo barebe nimba nta kibazo cy'umutekano muke gihari. Ni VDP Wazalendo bakora kino gikorwa. Nkuko amakuru abitangaza, VDP Wazalendo ikomeje kwinjira mu duce twinshi two batekerezamo umwanzi muri Kivu y'Amajyaruguru, kugira kw'intumwa za VDP Irunyansenge mu gace ka Lubelu nyuma yo kwambuka uduce twinshi tasizwe na M23. Abazalendo bahageze mu byishimo byinshi, bari kwishimira cyane ko izi nzira cyangwa se aka gace ka Irunyansenge baje kukareba ndetse no kureba neza nimba mu umutekano bihari, nimba nta bwoba bw'uko M23 yagaruka buhari. N'abazalendo biganje mw'abasore n'inkumi, abasaza n'abagabo b'ibikwerere, ariko barimo ibyiciro bibiri. Igiciro kimwe ni cyari bafite intwaro, ikindi giciro ni cy'abagaragara ariko nta ntwaro bafite. Gusa bose ugahunda ari kujya muri iki gice bakareba neza uburyo umutekano wabo umeze no kunoza cyangwa se kwishimira cyane ko M23 yasize. Hanyuma ariko ku rundi ruhande ibyatangajwe cyangwa se bivugwa muri ako gace nuko itsinda rya VDP Wazalendo riyobowe n'uwiyita General Jeremy Mayani likomeje ubutumwa bwaryo bwo kugenzura mu nkengero nanone za Kipese, Vukununu, Natalia. Bakomeza kwagenzura umutekano, bakavuga ko ari inshingano zabo guha abaturage umutekano wuzuye, kandi bakumva yuko mu gihe babikoze byongerera abaturage ituze. Nk'uko ishami ry'itumanaho rya VDP ribivuga, urugendo rugamije gusuzuma ibikorwa bikorerwa mu rugamba, kongera morale y'abarwanyi no gukomeza ubufatanye hagati ya FARDC, VDP n'abaturage b'abasivile muri cya cyerekezo, aho barimo kureba ngo uburyo umutekano wifashe. Izo reka mbiveho kuko ntawamenya ibyazo nyuma yuko Wazalendo hari hamwe bagenda bavuga ko bagiye gutangiza imirwano ariko ntibabikore, bashaka gufata ngo izindi nzira M23 yavuyemo. Gusa ngo kuri kumanza bakurikirana utu duce M23 yavuyemo. Twige ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri tele, imirwano byagenze gute? Byabanje byagatangazwa ko hari imirwano ikomeye hirya no hino mu gice gikomeye cyane gikorerwamo ubushakashatsi muri Lwilo, yereye mu gace ka Kabare hafi ya Katana muri Kivu y'Amajyepfo muri Asezo bwa Kongo, nubo ngo uturutse ku kibuga cy'indege cya Kavumu ugana ariko mu gice cya ruguru muri Kare. Amakuru yemeze ko muri karere ka Lwilo atarugambe n'ubundi imirwano habaye mu minsi ishize. N'ubundi abarwanyi ba M23 bagiye bahura n'urugamba rukomeye uturutse ku Wazalendo bari muri Mbayo, bagize bagaba igitero kuri Lwilo, bashaka kwigarura Lwilo bafate n'inzira igana muri Katana, ari nako bafungura urugamba rwinjira kuri ku musigiti wa Masajid Abubakar winjira neza muri Kavumu Centre kugira ngo bose bayigarurire. Imirwano rero yavuga yuko teki 2 z'ukwezi kwa gatanu ku isaha y'isa 5 za mu gitondo Lwilo urusaku rw'imbunda rwumvikanye ku rwego rudasanzwe. Abazalendo bisize insenda barashe muri icyo cyerekezo, gusa bahura nanone n'imbo twakita ngo intagondwa abasore, imisore y'aba M23 ikora mu mvuto yoreza ibisasu byinshi abaturutse Abazalendo. Urusasu rwumvikana muri Lwilo hafi ya yose, baribaza bati none intambara biraza kugenda gute? Amakuru aturuka muri ako gace nk'uko abivuga, imirwano ikomeye yatangiye kuva saa moya za mu gitondo nubwo yumvikanye cyane ku saa 5 tariki 2 Gicurasi 2026. Wazalendo ishyigikiwe na FARDC barimo kurwana n'inyeshyamba za M23 RC ndetse AFC M23 bakaba bararwanaga n'abashaka kwihereza icyubahiro. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, Lwilo ubu ni ahantu habera cyangwa se kukubitanira amasasu menshi, bituma agace kaba mu kaga gakomeye ku baturage. Abahatuye benshi bakaba bafite ubwoba uko ibintu bikomeje gutya byazanira benshi ibyago. Imirwano ikomeye kandi y'amasasu aremereye n'amasasu yoroheje yakomeje kumvikana. Imitwe yo kwirwanaho yo muri ako gace ya Wazalendo yakoze mu buryo bukomeye cyane ifashijwe n'inkunga ya FARDC. Ihererekanya ry'ibisasu ryakomeje kujya mu gace ka Kajeje, gace k'ingenzi mu itsinda rya Mudaka mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, munsi ya kilometero 5 gusa uvuye ku mbibi za pariki y'igihugu ya Kabuzi Biega hariya nyine muri Kongo. Niho imirwano yabereye. Uturutse kuri Kabuzi Biega ishyamba riri ugana aho imirwano nyiri zinabereye, ubari ibirometero zonyine 5 mu majyaruguru ya Bukavu. Yari imirwano ikomeye cyane y'imbimbiko, imirwano avuga ngo ni injyana muntu benshi bumvishe bakashya ubwoba. Bamwe mu baturage batuye bati none baragarutse b'abasirikari si ba FARDC n'Abazalendo bagiye gufata Lwilo, bafate agace ka Katana, bafate
igice cya Kavumu twongere tubyine isinzi yo gukorana na FARDC cyangwa se twongere duhure n'izago bya FARDC, kuko izo mpande zombi ziba zari ku baturage abashyigikiye FARDC n'abashyigikiye M23. Gusa koko FARDC uturutse muri Hombo ukajya muri Nyabantu ukamanuka ugana muri ise mu gace gafata inzira kumanura neza ugana neza muri Kabuzibiga, ariko ugakomeza epfo ugana muri Mbayo, uhita ufata ingune ebyiri ushobora kumanuka ukajya muri Kalenje cyangwa se ukazamuka ugasa n'ugana muri Lwilo ugana hafi ya Katana. Ari nabo n'abasirikali ba Wazalendo na FARDC bakunze gukorera iyo operation yabo, ndetse amakuru nemeza yuko nabo barwanye ku munsi w'ejo kugeza amasaha mu gitondo. Nubwo umutekano utameze neza, ariho bajya baturuka baza kugaba igitero kuri ibi bigo batekereza ko birimo M23 ku buryo ukomeye ngo bahigarurire. Iyi FARDC nanone kandi ikunze gushimangira cyane ko nimba hari ikintu barwaye nk'abarwaye umufunzo nuko njya kwisubiza Kavumu umunsi ishize n'ubundi humvikanye irasana ritoroshye M23 irasana na FARDC, bikurikirwa n'iturika rihambaye ryabire ku kigo cy'indege cya Kavumu. Ibyaza kuvuga ko ari FARDC harashiba isasu, abandi bakavuga ko ari ibiturika byaturikirijwe ku icyo kigo ikigo cy'indege cya Kavumu, ngo bisa nk'aho gutegura ibisasu byari bihateze bikozwe na M23. Kugeza amagingo ayo ukamenya ko yaba M23 yaba FARDC nta wigeze avuga bya nyabyo ku cyabereye i Kavumu, bakomeje kuyicecekera gusa ntibagire ikintu babivugaho, nubwo nyine iryo sanganya rizwi ko ryabaye muri cyo cyerekezo. Ku ruhande rwa M23 nawe yemeje ko yarashweho muri Kivu y'Amajyepfo drone n'abasirikari uduce twinshi batugose, bati ubutegetsi bwa Kinshasa bwongereye imbaraga mu bitero mu duce dutuwe cyane. Mu ijoro ryo kuyambere kugeza ku ya kabiri Gicurasi no 26 hagati ya saa 4 z'ijoro na saa 9 n'igice za mu gitondo, ingabo z'itsinda rya Kinshasa zagabye ibitero bikomeye cyane ku gace ka Lugezi gatuwe cyane muri Minembwe, zikoresha indege za pilote za kamikaze. Aka gace ka Lugezi na gace nanone gahereranye n'inzira ya Lukenia uzamugana muri Musambia. Amakuru yemeza yuko abarwanyi ba FARDC bamaze iminsi barimo gutegura uburyo bw'imbaraga bwo guhangana bikomeye cyane n'izi nzira, ndetse no gutsinda byuzuye kara karere ngo kongere kajye mu maboko ya FARDC barabanyemo burundu M23. Kandi usibye ibyo ngibyo M23 nayo kavuga ko idashaka kwihanganira gutakaza agace kariko kose, gutakaza icyo twakita lokalite iyo ariyo yose. Bashaka kurwana byanga bikunde, bashaka gukora ibishoboka byose ngo batsinde cya cyerekezo bakomeje kwihagararaho. Ariko amakuru nk'uko ubonye M23 yivuze, hari muri kino Rugezi bakoze cyane bakoresheje indege za pilote. M23 ivuga yuko barasaga mu gace gatuwe cyane ngo n'abaturage. Gusa FARDC yo kavuga yuko ngo hari position M23 iri muri Rugezi ku mutwe ugana ruguru, usa nk'uva mu Musambia ugana muri Rugezi neza ndani. Aka gace kakaba ngo karimo position M23 ngeno yatumye bakurikirana iyo position bakoresheje drone za kamikaze. M23 gihita ivuga ko barashe mu gice gituwe n'abaturage. Gusa tuzi neza ko muri Minembwe nta mashyamba arimo, nawe urabizi imbuzi muri kira gace ni ibice biba bigizwe n'imihana cyangwa se rimwe na rimwe bikaba ari ibice birimo insisiro zituwe n'abaturage, handi ugasanga ni ibikuyu bakunze kuragira mwinka. Babigoye cyane kubonamo amashyamba cyetse uje ku ruhande rwa Lukenia cyangwa se Musambia ndani usangana mu gice cy'Uburasirazuba uganepfo kuri Tanganyika. Kuri ruhande bakomeza bagira bati, ndavuga M23 ku itariki 2 Gicurasi 2026 guhera saa 4 za mu gitondo, izi ngabo bavuga FARDC zakomeje igitero cyazo, bagaba igitero mu buryo budasobanutse mu duce twa Nyamugari, Kivoka, Rutale, Tushunguti, Kabonetse, Rubiri ndetse na Mutara, ndetse n'uturere dukikije mu karere ka Kalehe bakoresheje indege za pilote n'imbunda nini. M23 hamya neza ko cyane agace ka Rutare habaye agace k'isibaniro ritoroshye ku rwego rukomeye. Mu masaha y'urukerera none tariki 3 muri Mutara n'ubundi urugamba rwumvikanye mu mbaraga zidasanzwe, humvikanamo ibisasu biturika hagana ku isaha y'isa 10 za mu gitondo, kuko abasirwanyi ba Wazalendo ntibigeze babura muri ziriya nzira, bakomeje kurwana ku buryo bukomeye basa naho bakubita M23.
bakomeza bagira bati ibitero byateje urupfu rw'abantu, bangiza imitungo yabo cyane, ndetse n'abaturage benshi bava mu zabo ku ngufu. Mu gihe cy'ubu bwicanyi bukomeje, AFC M23 yongeye kwemeza ko yiyemeza kurengera no kurinda abaturage b'abasivili. Iyi ni M23 ivuga ibyo ngibyo. Basa n'abavuga yuko M23 ikirakomeza gukora ari ukurinda abasivili batuye muri izo nzira bakomeje kwibasirwa mu buryo bukomeye n'abarwanyi b'abazalendo na FARDC, n'uburyo bwo gukoresha indege za pilote barasa ku ngo zituwe n'abaturage benshi cyangwa se uduce dutuwe n'abaturage benshi, uburyo ngo bugaragaza ibibazo bikomeye bya nyabyo, cyangwa se bigaragaza uburyo abantu bari mu gahinda bitewe n'izi ndege za pilote za FARDC. Ibi bakaba bagaragaza neza ko ari ibibazo bikomeye cyane bakomeje gushorwaho. Hanyuma amakuru yandi aturuka kuri cyangwa se amakuru ajyanye n'ubunyapolitiki uzwi nka Joseph Kabila Kabange, ni amakuru wakomeje kumva avuga ku bijyanye n'ibihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibihano bikomeye, ibihano z'imbaraga, ibihano byabayemo ukutumvikana cyangwa se kutavugwaho rumwe. Bamwe batiki, abandi batiki, bamwe bati ntawamenya, abandi bati harimo agatego, abandi bati harimo ubugambanyi kuri 23. Ariko byo ntago ari ikintu cyapfuye kuba gutyo gusa, ahubwo dore ngo imari yari irimo sha karagatubutse. Watanze amakuru y'ibanga yose kuri Joseph Kabila Kabange kujya akunda afatirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamwemereye urufito, iyo icyo bita ipindari. Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangije gahunda yayo yo kurinda abatanga amakuru kugira ngo yongere ishyirwa mu bikorwa ry'ibihano byafatiwe wahoze ari Perezida Joseph Kabila Kabange ushinjwa kuba yarateye umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu gushyigikira ihuriro ry'ingabo z'u Rwanda ngo n'imitwe 23 AFC nk'uko wakunze kubivuga. Ariko Joseph Kabila Kabange wasa nkaho atabyemera, asa naho agaragaza ko atari impamo, ariko we ntabwo yigeze avuga ko agambanira Kongo cyangwa se yenda ko hari ahantu ahuriye na M23, wavuga yuko ari muri Kivu y'Amajyaruguru nk'ufite uburenganzira bwo kuhaba. Bakomeza bagira bati nyamakuru spt.cd no kugenzura ngo cyangwa se ngo no kugenzura ko itegeko ribuza ubucuruzi ubwo ari bwo bwose ngo nawe ryakubahirizwa. N'ubanke amakuru yatanzwe no kuvuga ko Joseph Kabila Kabange atagomba kugira ahantu hamwe cyangwa se ikintu na kimwe acuruza yungukiramo binyuze mu mushikariza gutanga amakuru ku byaha by'ingamba zo gukumira ibyaha, nk'uko itangazo ryavuye mu biro bishinzwe kugenzura umutungo w'amahanga wa FARC byatangajwe. Bavuze yuko badashaka ko hagira umutungo w'abagisirikari aho umutungo ku muntu ku giti cye utanga ufashe kuri 23 wakomeza gukora neza. Ndavuga ibyatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabyo bihano Joseph Kabila Kabange yafatiwe basa nabo bamwatatse ku rwego rudasanzwe. Hanyuma ukamenya ko uyu mugabo Joseph Kabila mu itangazo rya FARC, umuntu umwe wari kurikiranye yagize ati abantu batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se mu mahanga bajya batanga amakuru ku byaha bihonyora hakurikijwe gahunda yo gushikariza ikigo gishinzwe kugenzura ibyaha by'imari Financial Crimes Enforcement Network ni make gukora. Ati mu gutanga amakuru ku byaha by'imari bashobora kwemererwa guhabwa ibihembo mu gihe amakuru atanzwe yatuma habaho igikorwa cyo gushyira mu bikorwa neza amategeko, bikaba byagabanyiriza amafaranga arenga miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika yatangwa kuri rimwe na rimwe bidafite umusaruro ufatika, ariko bo batanze amakuru ya nyayo zaba ari ibintu byiza cyane cyangwa se bya bigaragaza ko ayo makuru bayagenderaho bakagira icyemezo gikomeye cyane bafata kuri abo bita abanyabyaha cyangwa se abo bagambanira Kongo batuma umutekano bitaboneka muri Kongo. Hanyuma abatanga amakuru nabo ayo mafaranga ari hagati ya miliyoni 1 y'amadolari bakabashobora kuyasaranga kwa se kwabwa bitewe n'amakuru watanze ukangana, bakakubihera urwo rufito rw'idolari urukenyereraho. Urumvikana ko iyi ni deal
irimwe abantu b'ikonyozi babandi bakurikirana amakuru bya nyabyo ngo umuntu n'inshuti yawe ariko kugutata kujya azatanga amakuru amwihera ipindari nta bindi bimuraje ishinga. Rero no mpamvu Joseph Kabila Kabange unaye bamuzi ibya Joseph Kabila Kabange ndabigarukaho. Perezida Paul Kagame we arasura Tanzania none ni Perezida Paul Kagame agomba kugera muri Tanzania. Ni itangazo ryatanzwe ku munsi w'ejo ryavuga ngo ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 2026 mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe. Iri tangazo ryashyizwe hanze n'ikigo gishinzwe itangazamakuru cyose Minisiteri ishinzwe itangazamakuru muri Tanzania bagize bati uruzinduko rw'akazi rwa Nyakubahwa Paul Kagame Perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri Tanzania. Biteganyijwe ko Nyakubahwa Perezida Paul Kagame Perezida wa Repubulika y'u Rwanda azagera mu gihugu ejo ku cyumweru ngo uyu munsi tariki 3 Gicurasi 2026 mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe. Mu ruzinduko rwe Perezida Paul Kagame azajyana ibiganiro n'uwamwakiriye Dr. Samia Suluhu Hassan Perezida wa Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania. Ibiganiro byabo bizibanda ku ngingo z'ubufatanye hagati y'ibihugu zombi. Ibi nibyavuzwe mbere y'uko uruzinduko nyine rwa Perezida Paul Kagame rutangira muri kiriya gihugu cya Tanzania. Bizaba ari ibiganiro bikomeye cyane hagati ya Samia Suluhu Hassan na Perezida Paul Kagame. Ibuka ko Tanzania imaze iminsi iri kuvugwa mu bufatanye n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikavuga yuko Tanzania yaba yorohereje abasirikari muri Kongo mu gice cya Minembwe, aho bari gufatanya na leta ya Kongo guhangana na M23 bashinja u Rwanda. Andi makuru akavuga ko Tanzania, Angola, Afrika y'Epfo ndetse n'igihugu cya Zambia baba ari mu mupangu bari gutegura uburyo bwo gutera M23 nuko bakomeza intambara bageza ngo no ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi ni byagiye bivugwa mu minsi ishize bigenda bigaruka n'abasesenguzi itangazamakuru bitandukanye. Perezida Paul Kagame uko zagenda kose muri ruzinduko rwe muri Tanzania ntabwo ashobora kuvuga bataganiye ku kibazo cyo muri Kongo. Icyo cyo ni ikintu washetera ikarita igatsinda. Icya kabiri ni uko bashobora kuganira none ku nzira y'umuhanda wa Dar es Salaam Musongati Kindu, umuhanda ubundi agomba kunyura mu gihugu cy'u Rwanda, aho bashobora kuganira nimba nta shami ryatuka kuri umuhanda ryagera mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ni ibindi bitekerezwa bishobora kuganirwaho. Ibindi ni ufatanya bisanzwe hagati y'ibihugu zose, hagati y'u Rwanda na Tanzania bisanzwe bihuriye mu muryango wa EAC, ndetse no kureba icyakorwa kugira umuryango wa EAC ukomeze utera imbere muri rusange. Ibi ni bimwe mu bigomba kuganirwaho hagati ya Perezida Paul Kagame na Samia Suluhu Hassan n'izindi ngingo birimo kibwe tuzamenya cyangwa se ntitunamenye bitewe nuko bazaba bishikinga kwishyira mu itangazamakuru cyose kutabishyira hanze. Birumvikana bashobora kugira ibiganiro byo mu muhezo n'ibindi bimuha ubushobozi bwo kumenyana n'abantu batandukanye. Ndavuga abantu b'abanyapolitike, ibigo bya gisirikari, ibigo bikora inganda zikora ibisasu, ibikoresho bya gisirikare. Birumvikana aba bose bimwemerera gukorana nabo nk'umuntu wabaye mu gisirikare. Mu gihe leta zimwe za Amerika zizera ko u Rwanda rwo rwateraga inkunga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu gisirikare cya RDF, ibihano bagifatiye bikaba bigomba kubuza u Rwanda kubona inkunga iyo ari yo yose ku bihugu byose bifite aho bihuriye na leta zimwe za Amerika. Usibye ko n'ibidafite aho bihuriye na leta zimwe za Amerika, igihe igihugu giye gufasha igihugu leta zimwe za Amerika zafatiye ibihano byitwa ko ari abanzi umutekano ku isi, uko Amerika ngo burya ngo ntayikosa ngireba neza kwa kundi nyine bavuga. Mu gihe rero Amerika ivuze ko ifatiye igihano, maze ndatuvuge ubufaransa ukaba bugiye gutera inkunga u Rwanda mu bya gisirikari, icyo gihe baba bakoze ikosa. Mwanabonye ko umuryango w'Ubuzibura European Union batangiye gutekereza uyu atakongera gutera inkunga ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique. Ibyo ni biri imbere yanyu, kandi bavuze ko bicingikirije kuri amasezerano ya Washington n'ibihano by'u Rwanda, n'ibihano byashyiriweho u Rwanda na leta zimwe za Amerika. Hanyuma rero mu gihe byari bimeze gutyo, bigaragara ko inkunga ijya muri M23 ishobora kuba nkeya itutse muri RDF, bishingikirije kuri ibyo ngibyo abanyamerika. Ikindi kandi bakanabona neza ko muri Kongo M23 isa n'iyafatiwe embargo, hatekerejwe ku umuntu witwa Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange ruhande rwa Kongo we yari yaramaze gufatirwa ibihano bikomeye, nanone bitagombaga kumwemerera kuba yakongera kwiyamamaza ubutaka bwa Kongo matora ta mwaka 2028. Bivuze ngo Tshisekedi Tshilombo yikije Joseph Kabila Kabange hejuru y'100%, hejuru y'100%. Icyari gisigaye gusa kuri Joseph Kabila Kabange ni ukoresha uburyo bwo guhirika ubutegetsi akoresheje imbaraga, kuko umuntu afatiwe igihano cy'urupfu ntabwo yajya kwiyamamaza, ntayatanga kandidatire, aho ngaho urabyumva. Icya kabiri, nta n'ishyaka yashinga ngo ryemerwe muri Kongo, ibyo nabyo urabyumva.
icya gatatu kugira ngo Joseph Kabila Kabange bimwemere kugera ku butegetsi, inzira yonyine yari ishoboka ni inzira ya gisirikari, umututu w'imbunda cyangwa se ibiganiro bizatuma Kinshasa yihindura icyemezo cyayo. Ubwo ni imbaraga za diplomasi. Gusa nyine urumva byasaga imbaraga zikomeye. Joseph Kabila Kabange asa n'uwatangije ikintu gikomeye, atangiza ishyaka rishobora kuzajya n'igisirikari ku ruhande rwe yiswe The Save the Congo, ngo kurokora Congo, byashingiwe muri Kenya. Ashyiramo abantu batandukanye bakorana nawe, nk'ufite umugambi wo kuzagaruka mu bijyanye n'amatora muri 2028 cyangwa se kuzakora muvuma cyangwa se gutangiza muvuma izamugeza ku butegetsi kw'inishuro. Gusa abakuru akemeza ko Joseph Kabila Kabange Kinshasa bakoze inama nyinshi bamwigaho, binarangira mu nama bajyanye na Leta Zunze za Amerika baganiriye kuri Joseph Kabila Kabange n'uburyo mbere n'ubundi bamutinyaga bavuga ko ari atari umukongomani ari umunyarwanda. Murabyibuka ibyo ngibyo, bavuye bamwita Katinambe ibiki bamwita amazina atandukanye, kugira ngo rero Leta Zunze za Amerika zereke Kongo ko bari kumwe kandi ko ikibazo cya Kabila Kabange bagifite mu kiganza. Amerika agomba kugira ikikora. Dore impamvu ya mbere. Impamvu ya mbere uko Leta Zunze za Amerika nazo mu gihe Donald Trump yagiraga ku butegetsi yagaragaje neza ko atari gushyira amakenga cyangwa se atiteguye gukorana na Tshisekedi Tshilombo, ahubwo atumira uyu mugabo Joseph Kabila Kabange abari ujya mwirahira rya Donald Trump. Sinzi bizibuka ibyo ngibyo. Bamwe batangiye gutekereza ko Joseph Kabila Kabange yaba afitweho umugambi na Leta Zunze za Amerika, kandi koko ngo umugambi wari uhari. Tshisekedi Tshilombo nuko yagiriwe inama n'inshuti ye magara, ikamugira inama y'ibyo agomba gukora Lorenzo, kuko ngo bari bafite umugambi wo kumuhirika, kuko yari yatangiye kwegukira igihugu cy'Ubushinwa n'Uburusiya ashaka kurwanya Leta Zunze za Amerika, kandi Amerika ifite imbaraga nyinshi muri kano karere kurusha ibyo bihugu. Tshisekedi Tshilombo amaze kumenya ko ari umugambi afite, ari umugambi bamufitiye, yatangiye kuvuga ati okay, icyo mushaka nakibaha ariko tugakorana. Uwo ni umugambi Tshisekedi Tshilombo yakoze. Birangira Joseph Kabila Kabange bamucyaye mu kimoteri, bashyize hirya, bamwirengagije. Kugira Leta Zunze za Amerika zemereye Tshisekedi Tshilombo yuko bari ku ruhande rwe. Icyo nicyo bagiye baza gukorera Joseph Kabila Kabange, kumufatira ibihano. Uzi cyese kiba Kinshasa bikimara kuba. Kadore kuri Patrick Muyaya. Patrick Muyaya ni minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, yagize ati Kongo nyuma y'ibihano za Amerika ku ya 2 Werurwe biherutse gufatirwa ingabo arizo se RDF, umuhungu wabo w'imfura Joseph Kabila mu buryo bwa murumuna we M23 namaze gukurikiraho umufatirwa ibihano. Wait, nimba uzumva neza uko Kongo babibona bino bintu, babibona mu buryo bukurikira. Babona gufatira ibihano mu z'ubukungu RDF byaraciye intege ubufasha bwose ngo bugomba guherezwa M23 uretse kuri RDF, uko niko babyizera. Kabiri, kuba Joseph Kabila Kabange yari igifi kinini muri politike na diplomasi kuri M23 akafata ibihano, bivuze ngo nta inkunga ya turuka ya gisirikariza kuri Joseph Kabila Kabange ngije gufasha M23 batere Kongo. Ubwo ntago ndi kumva cyangwa se ntago nzi nimba bumvisha umukino Kongo irimo gukina cyangwa se irimo kubona Amerika iri kubakinira gufunga inguni zose. Ubwo numva ngo Tshisekedi Tshilombo asa nkaho yatsinze inguni ebyiri, gutsinda abo yita u Rwanda tagibonye ubushobozi bwo gutera Kongo, gutsinda abo yita M23 biturutse kuri Joseph Kabila Kabange nawe utaba idirisha ryo kunyuzamo inkunga. Ibyo byose ng'Amerika Kabila yakoreye, bamwise murumuna wa mukuru wa M23. Ati ndavuga Patrick Muyaya ukomeza avuga iki cyemezo ni ikindi gikorwa cy'ingenzi gishyigikira kurwanya umuco kudahana, kubahiriza ubusugire no kubazwa abantu bose bagira uruhare mu ihungabana rikomeje rya Kongo. Patrick Muyaya akomeza agira ati ifite kandi ubushobozi bwo gukora kuko igabanya ubushobozi bwo gukusanya amafaranga, kwimura umutungo, ubwo ni ikoresho bya gisirikare equipment, no gutanga inkunga y'ibikoresho bishobora gutera imbaraga no gukomeza intambara ndetse n'izindi nzego zihungabanya umutekano. Ayo ni amagambo nakubwiraga mu kanya. Ukurikije neza uko babona iby'ibi bihano niyo shusho babibonamo, ni uguca intege, guca amaguru n'amaboko ya 23. Nta mafaranga, nta bikoresho, ndetse nta n'uburyo kubageraho bishoboka. Muri make bayishyize mu kadirisha itagomba kurengamo. Ibyo bikoresho ifite byose bibashiranye, ubwo no kumanika amaboko kuko nta ringi ibyo bikoresho byaturuka. Nta ku Rwanda, ubwo Rwanda rukora intwaro za spraying mu ntambara muri Kongo. Nta kuri Joseph Kabila Kabange wabera imbaraga yo kuzana, kandi abandi bayobozi ba 23 nabo bafatiwe ibihano muravyibuka. Hanyuma rero Patrick Muyaya akomeza agira ati guverinoma yishimiye ibi bihano bishya
bireba umuntu wa gatatu mu muryango ushinjwa ibyaha bikomeye ugizwe na se RDF umuhungu w'imfura Joseph Kabila Kabange n'undi muhungu ari we 23. Iyi ni umuryango ugizwe n'abantu batatu. RDF ari we se wa Joseph Kabila Kabange na murumuna we M23 ngo bose akaba barafatiwe ibihano ngo bitewe n'amakimbirane ajya gushura kuri Kongo. Akomeza agira ati mutuvire ku butaka. Niyo magambo yanditse aherekeza ikindi tugiye kugarukaho. Amagambo ya Patrick Muyaya uko agaragara uko yakomeje kugenda avuga mu minsi yashize nuko bigaragara neza ko hari signal bafitanye na Washington y'uburyo ibintu byapanzwe. Bretse nk'ubu dutekereza gatatu. Rimwe, biramutse bibaye ngombwa ko ibiganiro z'amahoro byose byaganiriwe hagati ya leta ya Kongo na M23 bitagerwaho, muri make y'amasezerano ya Doha cyangwa se yaherutse mu Suisse atagerwaho, ubwo ndavuze ngo intambara igakomeza muri Kongo. Nta kintu kubona mwahangaha Kongo yaba yishingikirijeho. Mu bitekerezo byabo bumva yuko ubwo bagiye kurwana n'abanyantege nkeya ari uko bakwitira hareba inzega bakayamanika kuko nta bikoresho bafite. Ariko wibuke yuko ari ibikoresho byinshi 23 n'undi bambura iyo barimo kurwana. Ubwo urwo ruhande reka turureke. Icya kabiri, bivuze yuko Kongo iramutse ishaka gushora intambara bakundi yakunze kwigikomanga mu gatuza kwishura ku gihugu cy'u Rwanda, batekereza ko nta muntu wabatera inkunga. Dushingiye kuri amagambo ya Patrick Muyaya ko nta muntu watera inkunga u Rwanda, yaba inkunga y'amafaranga, yaba ari ukubazanira umutungo cyangwa se kubazanira ibikoresho bya gisirikare. Ngibyo yabyanditse Patrick Muyaya. Bivuze neza yuko ubwo icyo gihe gutera u Rwanda kwa ari nko kunyuguza, kwa ari gutsinda. Icyo bakora gusa no gushaka ingengo y'imari ihangana n'ibikoresho bike biri mu Rwanda, maze undi bagatsinda intambara. Nta watabara kuko watabara wese ahita bumwanzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni Amerika ikora ibyo bizo, nge nawe tubiziranyeho. Amerika bo bakorana bose, iyo Amerika ifashe ijyana ikagigufatira ubwo bayigicibwa muri bo. Ni Amerika ikora ishaka kukwikiza cyangwa se kukurwanya iyo igufata uko ishaka. Niyo mpamvu Amerika benshi uzumva bavuga bati ifite uburyo bukomeye cyane bw'ubugenzuzi bw'isi. Banayita umupolisi w'isi, abandi bakayita kariyo muyobozi w'isi. Ibyo sinjye bivuze. Amerika ikizwe nuko uwo wayifatiye ibihano bimugenga kangwa nk'urugero ebyiri z'abana Amerika ifatiye ibihano bikagira ingaruka kuri ibyo bihugu ku bandi bose. Uburusiya igihe bwatangizaga intambara kuri Ukraine, Amerika niyo ya mbere yafatiye ibihano bijya kuri 90 ku gihugu cy'Uburusiya. Ibihugu z'Iburayi byose bitebiza mu mwambaro wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri Iran, Amerika niyo ya mbere gufata ibihano igihugu cya Iran, ibindi bihugu byose biza muri uwo mwambaro. Hagasigara ibihugu bigira kuri 4 gusa, ari byo ubwo numva ngo uruhande rw'Uburasirazuba bw'isi biri muri BRICS, ariko nabyo bimwe na bimwe. Mwana abonye ko Afrika y'Epfo yatangiye no kubizana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo batakina gukomeza gukorana na biriya bihugu. Ariko Amerika ifatiye ibihano. Afrika y'Epfo nta kindi yaziraga, nta kindi cyatumye Ramaphosa avugwaho kuba ari umwanzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kugeza no muri White House bamusebya. Rero bwana Patrick Muyaya yizeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika azabazana igishoboka cyose cyo gutuma batsinda intambara iramutse yongeye kubura, iramutse yongeye gutangira. Ku rundi ruhande rero, nyuma y'amagambo ya Patrick Muyaya amaze gutanga icyo twakwita nk'impuruza kugira ngo abantu ngo boroherwe ntibavire ku butaka, aya magambo ya Patrick Muyaya mutuvire ku butaka ubwayo nayo asobanura ko atemera M23 nk'abakongomani. Really? Yes. Bivuze ngo ibyo wagiranye inama cyangwa se inama zose wagiranye na M23 kwari ukubajijisha. Niko mbitekereje, nta hantu mbisomye, nta hantu nabyumvise. Ariko ukurikije amagambo yanditse aho ngaho Patrick Muyaya, bigaragara neza yuko abaginga bari ku butaka bwabo atari abakongomani, nta n'ikintu bagomba gusaba Kongo, bagomba kuvira mu butaka bagataha. Sibyo? Ku ruhande rwayo, leta ya Kongo yasohoye itangazo yishimira iki gikorwa cya gisirikare gikorwa cyo gufatira ibihano Joseph Kabila Kabange ari nko kuburizamo imigambi yose ya 23 nkuko wumvise Patrick Muyaya bivuga. Itangazo sinabura kuri gusomera naba nkozikoze. Guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yishimiye ibihano Amerika yafatiye bwana Joseph Kabila. Iti Kinshasa ku 30 Mata 2026, Guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yishimiye icyemezo cyafashwe n'ishami rishinzwe imari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu ishami rishinzwe kugenzura umutungo w'amahanga OFAC cyo gufatira ibihano bwana Joseph Kabila Kabange ko uruhare yagize mu gitero cyakozwe kandi gikomeje kugabwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo no kugabanya Republika ya Demokarasi ya Kongo gikorwa n'ingabo z'u Rwanda n'abafasha babo AFC M23. Iki cyemezo gikurikira ibihano bizafatiwe ku ya 2 Werurwe 2026
ibano byafatiwe u Rwanda RDF n'abasekere bakuru b'u Rwanda. Nindi ntambwe ikomeye mu kurwanya umuco wo kudahana, kubahiriza ubusugire bw'igihugu no kubazwa abantu bose bagira uruhare mu ihungabana ry'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gifite kandi ingaruka ku mikorere kuko kibuza kwegeranya amafaranga, kwereza imitungo n'ubushobozi bwo gushyigikira ibikoresho bishobora gutera imbaraga no gukomeza intambara n'ibindi bikorwa bihungabanya umutekano. Kongo iti guverinoma iributsa ko ubutabera bwa Kongo bwamaze gufatira icyemezo ko ari rw'uwo muntu urebwa n'ikibazo kandi bamuhamije ibyaha bikomeye cyane birimo ubugambanyi, kugira uruhare mu myigaragambyo cyangwa se mu mirwano y'inyeshyamba, izabya intambara, guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'ibikorwa bijyanye no gushyigikira ingabo z'abanzi zirwanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iti guverinoma iratangaza ko igitero cyakozwe n'ingabo z'u Rwanda RDF n'abafasha babo AFC/M23 bafatanije na Bwana Joseph Kabila Kabange gikomeje guteza igihombo cy'ubuzima bw'abantu, guhunga kw'abaturage ku ngufu, gusenya bikomeye, ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ikibazo cy'ubutabazi gikomeje muri Burasirazuba bw'igihugu. Ati guverinoma ya Repubulika ya Kongo irashimira cyane ubutegetsi bwa Trump ubw'iki cyemezo, kikaba ari kimwe mu bikorwa byo kubahiriza amasezerano ya Washington. Irashishikariza gushyiraho ingamba zo gukumira abakoze izaha bose, abateza imbere ibyo bikorwa, abashyigikira n'abafatanyacyaha mu guhungabanya umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Nta nzira y'amahoro yizewe ishobora gutera imbere mu gihe inshingano zashyizweho zihanagurwa, kudahana no kwibagirwa abahohotewe. Amahoro arambye asaba ukuri, ubutabera, indishyi no kwemeza ko bitazongera kubaho ukundi. Kongo ikomeza igira iti guverinoma iributsa ko hakurikijwe umwanzuro wa 2773 w'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano n'amasezerano y'amahoro yakozwe ku buntu mu rwego rw'amasezerano y'amahoro ya Washington, ugaruka kw'amahoro bisaba ko ingabo z'u Rwanda RDF zisohoka vuba kandi nta mananiza ku butaka bwa Kongo no guhagarika inkunga yose ya M23. Mbere ko nkomeza amagambo ya Kongo avuga ko ingabo z'u Rwanda yumve neza. Kugaruka kw'amahoro bisaba ko ingabo z'u Rwanda RDF zisohoka vuba kandi nta mananiza ku butaka bwa Kongo no guhagarika inkunga yose ya M23 AFC. Hano hari ibintu bibiri Kongo ivuze ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva ku butaka bwa Kongo Olingate, cyangwa bavuga ngo ubyange cyangwa se uzemere. Icyakora bagomba kuvayo nta mananiza. Ubwo bivuze neza ko hari n'igihe bavayo ku bw'amananiza. Iyo ni imvugo ya politiki. Dukomeze. Kongo iti guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwayo izakomeza gushyigikira, izakomeza gushyira mu bikorwa mu buryo bwiza imihigo yashyizweho mu rwego rw'ibikorwa biri gukorwa hagamijwe kurangiza neza ibikorwa z'amahoro, kugarura umutekano mu buryo bwuzuye no kugarura ububasha bwa leta mu gihugu hose, kuvanwa kwa M23 mice byose igenzura. Ni itangazo ryaje rikurikira ihano bya Leta Zunze Amerika uzibuke. Ikintu Kongo yifuza ni ibyaho ngaho ndetse navuga ko izakora kubahiriza ibyisabwa, gushyira mu bikorwa imihigo ngo yiyemeje, ndetse ariko kurangiza neza ibikorwa z'amahoro, kugarura umutekano mu buryo bwuzuye no kugarura ububasha bwa leta mu gihugu hose.